Happy Valentine musieisia wa Mutongoi TV nitukwendete aina udho cha kilungune cha Tunenanie nitawa Jacqueline Binya na studio ni na inima kwa langwenda mamukethie na maimutabia umowoni waba niambia na Bishop nitawa Bishop Mala wa Jesus Grace Victory International numete Kalama na nimwendele Yesu muno akibindi kiki cha Tunenanie. Asante Jackie. Karibu Bishop. Madam Faith na kwandita wa Faith ndonge mwitu muyeni kumakana kudo happy Valentine to me ndo nasiwo mundu tuko 40. Happy birthday. Wow. Wow. Baby girl. Oh, and don't be welcome. Birthday girl, ni wa smiley na anindazo. Happy birthday Faith. Thank you. Nita ninyi wenu Dr. Jimmy Mutunga, karibu muno na ninyi Valentine makwa. Happy ya Valentine musieisia wa Mutongoi TV we Valentine we take on there we Valentine wa kila mundu wa Mutongoi kumando ame behind the cameras on then to akuishi happy Valentines aningi kwacha muthenya waku na kiwiyo chaku nikiendeye nesa namba yito ya SMS ni ile 391 tukudie kulyo tutabia undu wenda tunenanye chumwa chukinge chukite no munthi tukudie na uyambia na ndeto tunenanye na wenda kuona more of vipindi sito no thibaya YouTube Mutongoi TV /FM no ngina inde yandikite Mutongoi TV official /FM aina utho chaingi no munthi muthenya wa wapenda nao muthenya wa wendo no twambie na hii wo umo wa no ona ngolika na mwako ngina twatabisia cia waitu lakini vye aeni tumatabie umo wa Valentine umiteba Dr. Jimmy Valentine's Day nicho chao wacha Bishop wawete Bishop no waselele no kwamela betia nengo correct. Yes lakini pengo mbingi wala mwambie wa Valentine lakini ila ni sinye na ila documented ni Valentine ya muthenya wa Saint wa Valentine na as celebrate wa ni Romans kana wa Romi na masetita site muthenya wa andu izo kwitha ni moka pamwe na mega kindu special cha wendo kwa mundu either we need kana mundu la wende kumonethia kana specially wena wendo kwake nini sima tukwa kwikisindu bigise kawa mutho su lakini kini cho nisi cha Valentino kana day ya Valentine actually yai ni mudina wa yambia ni na Christianity it is in Christianity na yai culture ya Valentino ekiali wenda ni kana yithwa yevo culture ya Romans na njai no thuku yai wa kuthiko ketha nya greetings and gifting lakini yuma tukwa ni mbinduku na mandu mabindu no gelondo mindo Saint Valentine nao be doctrine ngiasia ibinda yakao andu mathi kukita ni mabatana wana na girlfriends sio na amatwane dasia secretly akoka ni yani andu alamenda nitakoka kama kwatani ugesethila legally woni mume wakwa na ni mwindo kwa upe variations nyingi cia muthenya wa Valentines kwa tunene ila yutuisi undu Kenya tweka undu tweka ono Valentine Day Jackie na milko ona maisi ai kwa kumandhiva lakini muthenya ko taita mathina maingi na mauseo maingi na watu anatongito cia wa Valentine Day mageto waitu Faith the Valentine ayito Valentino mwiki yonengi tuwe Faith egiye ugasia wa Valentine okay paina tendo ya no twende kunena nyana cia isema itu tunene na moto tunene mema no na mwa kuna kakundi kuvuka kwa chongwa Faith ndio ni birthday yake ndo keso muthambia unaenda tunenie ta Kenya na tunenya mbaito ya mukamba nundu yisita kwete pressure
andu methima gosa tuloni gutwa girlfriend bandu pe mundu etelete muthinzio we student na kwa ni student na wenda ni kwete muthinzio ndio thukuma na kundu thukuma lakini we expect nye wete muthunzio na muno boy child ni wokumia ba other you ne wete imono neki bishop e wete inondo pe nyombete iwa nondo wa kele tukana na yuka ema kutwai wasawati na ke mwana ono kukia itiwa you enyomba de bingwa wakatano no mundu wa kele matinda bandu maitela jaki ne wete ekakwigwate tunenye mekeli chebu tumanenye wisethi ai uni muthenya o umwe one day na umease ni muthenya wa wendo andu meili chama madeni ni nundu asintu taisu kwani mwelete kwenda na kila muthenya wendo tiwa kila muthenya Dr. Jimmy Bishop na matei ambo ne fariji yeah we tupande wandu wabnye nambo declare ni wa main conference no tu socio ndio Valentino lakini andu ni malite kwitha na nzia special kana nyeni ni amini ya Valentine kwitha kila muthenya uyona nya wendo wabu na ndwalire kwithiwa kana kwitha ndu was alone nigendo ke kindu cha izi ndio consumption na mndu ota kwenda ulokona cia wendo only mwemomwe wita Valentine kana etela 14 ngenda kwoni wendo sinu mundu wa it's not a true tiwa real tiwa go ondo siondo yokukela yokila omunthi na ondo ito yo omunthi na weyo ineiko kana auke na so ikethiwa na wendo si wale kutha wivo kwi Valentine kana kute Valentine nini mala unde manengani kunenganwa ona kumusezia wisisi oyu itawikalita mesani unengeruka glass of wine ka red wine na chocolate buna no please nginengana wa lakini ange tuchuzia twinengana nundu wendo witu wa kila muthenya lakini bishop nani deacon bawu byo mundu wakinangia nundu byo mundu etelete muthenya niwo ukwenda uthi unenya buni bo kwenda ukataka chance ka kwecha mistali atinda akonete 18 lakini yubu the noni at least ni open nita free day ya kutabya mundu no mwendete wenda asia usunda kuwendete nundu wako kutabya omunthi no kwendete na watu ilaita ni opportunity ni watu me opportunity ende ipange upangike mutheno yeah ukatumia mutheno nundu kila mundu wetu I love you kada ugathina kuya mundu I love you you to me opportunity nino no to kwendeka na muketha mwimo forever this happen ya lakini ndwalito kwetela muthenya nikendo weta lakini niki ya change ye kuma the Christian kana the spirit ya yo ya beba wa ula waibo wa kana na ile totembelea Jimmy na ndioka nikuite kanini kana ngosa kibeti chakwa nithinekinenge gift aki bishop tasio wa soma history ya Valentine's Day by the time muthenya museo kulingana na history bala yambige muthenya so waina massacre ando imo waingi no kwelewa so ni muthenya wa kuona ni wendo after boni na yuko wana ni wendo aje tiwa kwa sia mautungie ma celebrate after the massacre to show love to each other so that to stop killing each other na muthenya no wengo asia we wakosanie na inyako ndunena cia mosi ndunena cia thiaku kani ka chance nundu ni Valentine's oye mundu ape Valentine's Day nundu mwana Christmas the only chance mwenda ukomana musi so ti wendo wandu eli alama girlfriend boyfriend kana wife to husband wendo ni no you can visit children some bishop kana kwanza uko na wendo museo munavyo nundu ciana isu ina musiei ingeba u ina musiei onomwe ni uthiba u kaitwa ya ona etho no sika kendo ikegwa moyo mwingi munavyo ikegwa cia kwata musiei na ikegwa cia kwata ugebe pe undu utona kwika kiko ona kumwene ukegwa we appreciate we mwene ukegwa kweli bai no na nyechau bai no na nyewe ina maundu amwe tasu ala andu matona kwika muthenya ni meba mate utumia mbesa mundu
Yesu Wendo saingi chinda simoto miembesa no meko ona none nye mundu amwe tala andu matona kwika nimebada Yeah, Wendo ni universal. Jackie. You are looking very beautiful. Thank you. Yes, twekete kindu kitune ona bisho. Ona agone get black and white. No men conference. Ni manyanyasa wa. Mi Wendo unengetwe langi mutune nundu andakame. Ndakame it's red. We mutu weja ukatemwa. Kindu chothe kitha Life. Kid life. Kida wake kitune kichuma cia ndakame ndune. Ni yo universal thing. Twanengwe ningai. Na nijo kitumi twiki awane kana tumane ithiete ciana cia ngai. Na kati wa ila mindo the mindo the core values ya spiritualism na Christianity is love, peace, hope na joy and self control. Wendo nunengetwe mindo ni commandment kwa undu nitonaika nilililika 2018 ibu akama masaku nimokilile ma celebrate one of their own na nikindu chai kila bandu bonde cheki ku TV mo kama manga mundu moka wa ina thina mwingi muno wa imutileko na ekala nomba kwanza uya wa makakoma makwatie mugule na kasu mombana oyima wa mala masia manata no tu wa mala kana chocolate tumba nyiti tika celebrate na mamosu na mama thing pa vota ma di me wana celebration nene mo na we say the like kwa na a part of it no do ya birthday yakwa so instead of celebrating birthday ninyo kana yataka na kwa vitu ekati there is a lot you can still do without spending now hume obaba ukadecide ekajuni o school hii sio na siana sina mamuda madogo ukayuka nena na mwana ukamone dia we are there and we love you and you are wonderfully made tasio kamusi of course nono ni kindu twa stereotype no usiona siana sia kuka sio nyewe lakini tia enemindo no lilikanyo tumalilikanyo kana there is the love that is there from the beginning of the year to the end but yo mondo ni ngomolilikanya wendo suende ya kila mothe na maybe ndi sioka kwa Dr. Jimmy poise mundu ndanda kutabasya mithene swingi ndakwendete maybe muno metwa noni tona ithia Wendo nuthete steam inthi muthenya no tumeta platform ya ku revamp your marriage kana tiwa Mr. Men's Conference. Boy child. Jacqueline niwo nundu nitwayo take advantage ya kwithwa nundu kila mundu peka sebe ka Wendo peka wave ka Wendo kaende ka Wendo kabikio mundu mundu wathi club munthi kana wathi ona makanisani etunethiwe na Valentine dinner bwitwe kanisani kwitwa the other day kwa andu ingi ni matumite wave kana mood ni ya Wendo na no joke tumia andu angi masiawa ta faith masiawa munthi na andu mke kwa mood no take advantage mood kesabetha niwe yaka akini nduka waika na kudwethinie kana Wendo was alone kana kwithumize muno nuki ndo tanithi mundu kwanza mundu ucio aleta gwika the opposite no tugenda aka matethezie aume nundu ketha 12 months niwa kana Christmas ino na thile ketha musega no boyfriend waku no try out ndo mutu out umunthi yonenda no kuza muswe kwa sababu mundu muswe ukatalenda umale mwene mukatenda ukazia data intara kana data ukazia yule mwaze pengo si costume uko na hapa luko bani hapa luko yazi ngisi unaenda kiko niko uzabenda no mwezo kindu special mweka na yeye mwana agwe mundu mukawe mweka vi bandu ma main conference tu na thina mwingi mundu ndo waka Deacon Mr. Men's Conference musia ise witu tuisioka
itunene ayulwa kindu chuchetwa men conference nini simu ikulia icho ni cha Jimmy uchindia nenete tu kinene ya nundu ki umuthi muthenya wa Valentines pe bandu atumia mind ye kwika conference call namba itu SMS ni 39115 nitusiokete. Musia wa Mutongo TV Kilungu ni tunenanie muthenya ni Valentines Day na nisiokelela ingi ni mwendete na nitumwendete muno ba Mutongo TV. Atutana the break Dr. Jimmy yanambi yonena kindu kikwitwa men's conference. Kwa tutabia hiyo men's conference nicho cha unondri yambi yeta jokes. Bandu manena you twikite kindu serious gina ina sponsors banks ni sisi jumiche sisika sikongamia ne mukutano wa umememoka ne ibetisio kana tiwo kwa tabia kwanza na mina bane na December main conference na nende kumakomania dinner na tuyazia punda shachoka na punda ingoini kimeno biko peace ni zetu gumia rent ni zetu kweva kila kitu ni zetu kweva na muthenya wa wendo no ithe tugwa tona muthenya witu weva igoyo niwe tukwinenga ithiene na tukabatu nene sindu ila tuweka miei 12 la yokete tutingana tuvikie Valentine next year asinu ndo kwazia lazima boy child asiwe boy child asiwe mondo make ndo ki society vala twikite mundume ito ntumuye muyo munene muyo mwito na ito okulia taruma wa main conference akamwetha mwituthukiisia na gutolanga muyo na mwetha mwiatethesia nono mundu mukambiwe mutethesia timutethia kila wakati tetha ngiregi timutethia kila wakati yani kila mundu nonde ona tutugwa nikuthana Father's Day do that Father's Day na izindu zawe wa itangazo kana ndo zakuwa kindu kimera ende Mother's Day tawadike mother weka kwa jindizo ndio tukwenda kusilia na tukwenda ta main conference tukwenda kusilia na sana Twitter zanya taume tumanaona tukwenda so muyuthi unena sindu cia kwa kamisi yenyu muyiya kana nondo pe amango na maine na huke setha ni kumda maundu amwe ta depressions be andu meumila makanena kiwaziwazi ni platform ndio yenyu ya kunena kupinguka lo kana men's health ndo muno aume methete mataumilekana mate kujumilia kwa hiyo wakati ula kufungwa roho tuone ndo ange maende hata kana masurvive hata ila zito real life stories ana makazi aba na ikiwo naende eki na neko aya kuima ndo mengi ma gender violence we wite urongene we omwa bandu you tukandoma naongea tilwa na sibisi kwa sionde mundu wa focus ino yithitwe we mundume ulete kwika kinaniki pressure yani nikendo wish no lazima with the mundume no lazima with the ground unduna kwa tunene asidwi na ndo ma experience yo that's going to atetheka for the next 12 months so that amana undo tuwekalania kifamilia tuwaje tuenza Bishop Deacon ni wanena aini sinoni otingisije mutobu wikito kulingana nondo ne Jimmy anena I sound a cry for help from the men ne kwatia ebinda ne yebikie wese wendo ti kwa mundu umwe wendo wailite enza kwa ithieteli na most of the time mundu ume kana the boy child ni wethetwa ikua kila kindu chothe na kwano nitikila na munga je not ne woka muthenoka angalau ibetizitu kana siketwa out yenyu mulietwa out ikatutwa out ngina ila yelo yo
either na ume kana ila nzangula yake ona enye na muthenya ucio ithio banga na muthenya ucio ithio banga ni muthenya lo kuyunda bia the sweet words TVs ya mwana no the leva igetongo ba imonyo ba isukale ko ya muziko ina imwa ni na kunwa ni na umwa imundu bandu ane mundu boy child atwikie ni we judge lawyer na court na amwe wazigata ithio kulya boy child iba kuniwa na akunwa icio kengi na doko bikabuno mbandweza mukulya no imundu ume wiko na imundu ume olongi nundu wake ko ube na cry na ni kwatia ikaform wa ukethia ni kwaka wendo wa family kwa yenza yenzeo munobyo nundu there is a division pena jakipe na mutengano na mutengano wake siri katika nyumba bingi onaekana yuna maundu ama wele no mwana lakini mesi yina thina mesi be andu matwani tena tutandai twili bedroom iketha i reconciling uketha ni yoko bikia ba muthenya wa kwililikanya bala mwambiye wendo wanaiye ba na wisi ekangutabye mundu ume ayutabya nuto nainzwa uyona ita wa kuenjoy lakini mundu mukake kalya muume nthi na ye mutabya mahitaji ma nyumba aimwe umuthi na kwita ba ngwe ngwendete ya defesio yoka ngwe ngwendete na imuke ukiwe mkuna kisi kimwe wa kiyo kakito ai duweke mundu ume uzu agwe ida beto pesa na bidie ikwite ndana atwe kutabasia nundu akaila mekuelewa yuki na anmwe ila mekuelewa nimeumana kana siri ya mundu ume ebithitwa katika wendoni Samson wa kuangate akambata kimani na yeja tebia akomiwo ba wendoni akilia ndi be bandu ba panena undu na umangwa tumakona koni no that is be kaunduke ka wabunde so twika no kugulu hey you look so good udwe museo muno mwa totalu tutuzeo ekayo olwa kana be mwegwa na wayo nangai ko mundu muka communication yake ya love twa mekia katika study jitu twazasekana mundu muka ona no change uthatwa mundu ume eyendete kuana akabendwa toko utra aka Valentines tweko myosa ta muthenya wa mbike ona kuika kana onywele mukeka ni ondo gusio akole chandwele kwanza yuta yinja eti unena na andu baitu ma mutongoi mundu ayagatate kiu na itwandikia wakeli ulaukite mundu muka ose ona kalaka soko ke busu nduka ba kwenyu wose mweme uno imutwao buka sokoni umuzo echi na manonole no imuthenge anundu bya matathenge ania kana woji kana wose okuoba woji yomusulilie no imwakilio oba ni tutagia after oji anda silitano ndio kubitha uthiliku wa mundu umwe uto no binduka uthiliku mwithilikana ile bandu ba myaka 20 ukabendwa niyo it is a good example tulikyo bibiliani it is a good example atamu abendo iwecho itunda omethiwe tu aomethiwe was sit darling olwa kana iwe nduka ye mutundo ba atele maya ngai none wa wanenga atele ma oh my gosh oh my god wow ndio kasoma bibilia ya wow na kumba bau aya na ngaila wokienda ukone na kibeti okie tata mdaita na eba etani atamu eba aseti nyoba ne bidete amugule ni chokela kina thina kila kibeti una nengi ngaiya mana ke ni mutethesia ko uyu Valentine ona ethwa ni mwize osaile mutu edukesia ona no bindukio mukauo no binduke mweme uo ukamukuno kisi kimo uga kambosani kwa sendete si Adam na Eva na nasia na dilikana we okitumi kila cha tumia ngai akomya Adam nikenda ombe Eve pe maundu maingi akamesi mutesi mukanena kumen conference akeni malani akomya Adam okay malani amena atamu ayona undu wa seubia
mundu muko amukole aso kionge aye o adamu ya Adam kega wongere na aje wazo bise na mudanga kanzo kionge mundu ana mai aye yuni tabizobia ko huyu Jackie Faith umuntu ndenena Jackie ali ni Jackie ama tifie banenete no yuke la na oka mundu mukani wendete kwenda na mundu mukani chumbe kibuthu na kiendo kwendwa ni chendete kupambiwa na nundu from the word go elame utwiba asia na tuona sia sindu isu wa banga no change yukatekate ko katika wabu ukona mwana ozele ile ko treat Valentine kele na mwa umeama itube undu masama tie na mo already be ulla Valentine wake wiba we mutwe utwa ngilio wili unengedelete we Valentine akakwete malamba bo bie nundu maito konge na kukoswa nikule kumindwe ko yuka masisi aye the stage bendokia matter was it a first priority nikanandi umila ugezedela nesininye na mundu muka aonwe nuwenda bayundu ngene bangete wale twambiya banesana na nena sidikisia kwa maana tano maza ngunya ni mayete baba nikinodo nomba nisio udasi wango na udasi wango ko ibi main conferences ndo iwase netuthuitwe ni wale twimubithe ukokana tupesa tumonye mutu wa maituma we aje umuntu ni muthenya wa wendo akadima kaka tunena kuwana no ndende mama na pesa ile ninaziona na state mkapa niona tina tena na kiu ni mone mathima anda we na aitwa kwa bundi ukona anda we amusea aitwa kwa bundi kaende uzo kamabuko Dr. na asante Madam Faith. Dr. Jimmy nenda wa advice other men no say men's conferences mothi ni andu haimuta aku na be mayouth ta na ni mome uya twili tumala mundu ndio sa afuliza oweka iPhone atwa mundu out a book reservation on ndesi kuya na fork na kabyu no kwenda tuma advice nondo we set some standards ilanga expect ya every year no kwenda wo ila wambe ndani wamboni sekundwa abana na muthenya wa Valentines na maniye ni ngwete wachao kakadi beka la beka chocolate beka ulukwe kwikika o no nginona momentu na self control we ko kolalamika kindu wamboni sie tomatai undu wambia na sign project ni zini muhimu no undu kindu kingi omundi keba ndo ne ngwa date mandato ongi wane ngwa date ano sio ndo no muthenu mana nuo kwa boyfriend kana girlfriend yangu ona ndio nene andoima nene na boyfriend na girlfriend ndo getha boyfriend yangu ndio kwete yake kana kilo kwete ona ni hii kadasani kanitwe that's what I want emana muyano kuwe ndo bingo thiwa kumundi no mana kana nuendetwe kana ndwendetwe aya peka meni keguma wandu mundu mwamekie kijana pressure aivano fulizie ayespeke no mundu niwo koze la aslafant oza kwa daga kilibua kwa ivando akutweet ona muthima kamoto mukwatanie kana abo yangali mwenzake nigenda akwata kilo ukwata either we very careful mundu nuga kilo kwenda umundi abikie kilo kwenda mundu nukukengie na no zimete simu nigenda longinda kakune naone niwo simu wesimu na ndukone takwikwa kilo kwikwa umundi totekonge natajate nduka kekenge na gadhani mundu muta koma nengi tafadhali ndukaminie mundu umundi na maikaya Valentines maima kwa wane ndukaya sindu siene utese kuiba ni wese njaki spirit mwene imwe yeta ukethia nita Valentine nita muthenya wa andu kuyumana na kimwi na tio seo na ukaelia kusisia munone gwebinda yela 8 inge makua mabu na ange makakatwo kimwi ainge pyo kwina mawau maingi kwa umbe wote gwite moyo amboso anianzuki una mithi yekwie mwatoni na asante moyoni ndi na asante bishop musiaise witu
Happy Valentines nitumwendete muno pyo na ba Muthongoi TV twinde atandu mawendo na unenanye wetu weni kwitu nituwendete muno nitumuke to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Faith. Happy birthday to you. Valentine's Day musesia wa Muthongoi TV tuko mane chumwa chukengi ile tu yake kiange mandate men's conference.